Alhamdulillah, yang naisabtan yung kariran waktu in Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin waktu ang halga katuk taniyo. Amuin subay na to ini ayaran marayaw salta ini katantan sukatun katun sinallahu ta'ala dawan kana. So abyan na makita ni pabahagian ta kaniya sa tayo rin guru mulia amin dimil kato patun waktu ini na kung magpalukay tukbal ko na siya kato taniyo baru narwaing dan Syekh Abdul Nasir Rahman wal yataqabbal siyadatuhu mas Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bini'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatana 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman kasiran majida. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa jil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salah wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Umatud na isab kami kanap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Harin din nasadya inabutan sin suara ini. Adapun ing ganap pangadyan. Yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat hikakawaluan tagdua pa ayat hikakawaluan tagtu. In ayat nasabut Suratul Baqarah. Mga kakasih sin Allah Ta'ala riha ayat ini kakuyaran iwan kabansakan ang mga bariman usog
iwan beriman babai. May ta'yad tu kakuyagan iwan kabansakan karena hiyati nila marayaw, tiumtum nila marayaw, in pagpapanjari kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala wairundugay. Tupot mag-ibadat, iwan magtaat Allahu subhanahu wa ta'ala. Ihayat ini, tumtum kita niyo. Allahu subhanahu wa ta'ala, amin umat haulihan, umat sa taud-taud, umat nakabiddain taud nila, nakabiddain pagkaun nila, nakabiddain paginom nila, ing katantan, nakabidda, in maksud sin nakabidda, nakataud day nga kata. Mga anak ka po, taingukan taniyo, impalman sintuhan kanila. Amin mga sila, nagmalilla, kapag papanjari kanila, in sila piapanjari magtaat iwan magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sadya. Walladhina amanu, palman si mahasut si mahatinggi, ada punin mga sila barima. Ya amalan nila in rukun iman unum. Usog babae. Maasbata. Akalam ma iba nakakasay. Tulakan iwan buku nakatulakan. Akahalan masanyang iba nakahalan kasigpitan. Wala nabugto yung pasugpatan sinatay nila patuhan. Wala da nabugto in hilalaungan nila naghilalaungan sila sin ikarayaw sadya tudyo patuhan. Lagi-lagi wala nabutas. In pito ang gauta baran nila nag-amal, nagtag-ipon, nagibadat pakabayaan si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas na dito. Wa amilu salihat. Kaya pagtagob nila in rukun iman unum, iwan rukun Islam 5. Wala amalu salih, yamalan nila in papaamalan sintuhan. Wala nila na iamalan, in kabayaan nila amalan. Sakawa, piataaluk nila na inatay nila, piataaluk nila na inakal nila, piataaluk nila na in napsu nila, piataaluk nila na in sahwat nila, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin piarahan sila nabi ban rasul kahinapusan, magbayta kanila ini marayaw, ini mangi. Mga sila yan, parman sin Allah ta'ala, yukhalladuna fi riyadil jannah. Pakakkalun sila sintuhan hakarayawan. Di adunya temporary kataan. Pakakkalun sila sin Allah ta'ala kakuyakan hasulga. Hindi adunya ubos ang kakuyakan mo, ubos ang naisab kasusahan mo. Imay ta yan. Ingkatan kabuhi na tuday ni tatandasan ka to taniw sintuhan. Masanyang kau tatandasan. Bukon kau masanyang alom da kau tatandasan. Imbar iman kiapasan karwa. May ta nila kiapasan karwa yung tatandasan. Wala sila simiha. Wala sila simimay. Daing haatulan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya sa biyadto kiapasan nila. May ta nila kiapasan. Biyabay tayong pangasumo. Biyabay tayong jawab.
Imbukon bariman, maglukat. Magdiskas. Ampay bariman. Miadto sila pa. Kaya ngayon nila patuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan na mo. Tunyukin atay na mo. Tunyukin akal na mo. Tunyukin napso na mo. Tunyukin sahwat na mo. Paraan mabuntol. Uno daan mabuntol yan. Amo na in piarahan kita ni Nabi Wan Rasul. Akarani usadya. Ati Allah wa ati Rasul. Yan to mga anak ka po. Na, unoin sila yan. Halawom kakuyakan. Di hadunya kuyag. Migdi nga dunya kuyag. Doon halawom pagtatakaran kuyag. Aula-aula na. Kakal halawom kakuyakan. Piriya di dyan. Mga anak ka po. Manganal kita niyo marayaw hamasa na to ini. Bainal abrar wal pujjar. Jajaul abrar wa jajaul pujjar. Dua. Tau marayaw, tau mangi. Tutung basan pamarayaw, tutung basan pamangi. Hulaan pamarayaw, hulaan pamangi. Hindi adunya ini, misang kita nung naghula marayaw, temporary. Bay malingkat. Ang kajam sa jawayro na ilaw niya, may gintagbay. Ibin niya dyan katulong niya. Mga anak ka po, aong kapahuyan di adunya. Inaadlaw akhirat, uy kapahuyan. Dahil nga sa babyan ng bariman, nag-uus-uus sila, pagkabayaan sin Tuhan. Wala na sila, nag-uus-uus, pagkabayaan nila. Maita, iyamanan nila yung baita sin Tuhan. Imparman si mahasud si mahatinggi, wasari'u ila magupiratim min rabbikum. Pag uus-uus ka mo, himinang sinhinang hikaampun ka niyo sin Tuhan. Maita, sasaw kita ni mamasa nato ini. Ligap kita ni mamasa nato ini. How po yung waktu na to? Dahil nga sa babian, papag-uus-uusun kita niyo. Yung kagi na to mag-uus-uus, maglumba-lumba, pagkabayaan sin Tuhan. Imbar iman usog. Iban bar iman babae, ialop nila yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Kaya ikuran nila na yung kabayaan nila, iban simpagkahin nila, iban simpiag isun-isunan nila, tiyanto nila. Insarayaw-rayaw. Amo na imagad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na parman sin Allah ta'ala, wallazina amanu wa amilu salihat, ulaika ashabul jannah. Mga sila. Yamalan nila yung rukun imanunum. Yamalan nila yung rukun Islam 5. Yamalan nila yung kabayaan sin Tuhan. Wala nila na iyamalan yung kabayaan nila. Nag-uus-uus sila pamarayaw. Naglumba-lumba sila pamarayaw kabayaan sin Tuhan. In sila yan parman si mahasut si mahatinggi sa usul ka buhi pa. Kaya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mamasan niya ngan nila tausul ka na. Nawala na biya tayo nga na masanato ini, hinang bang mumahinang tausul ka. Ama sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangpu imbiyata. Tausul ka. Biya tayo ngan. Nawala na biya tayo ngan, di hayat ini, hinang imbiyata. Amanu wa amilu salihat. Kauhan, tagupat ka dyan, yamalan nila rukun iman unum, iwan sin rukun Islam 5. Nain sila yan, parman sin Allah Ta'ala. Ulaika ashabul jannah. Tausul wa sila. Sinagbayta, Allah Ta'ala.
Hum fiha khalidun. Piyakuyag sila sinallahu ta'ala, kabut nila pa. Mga anak ka po. Imbar iman, makuyag. Makuyag himinang sindaakan. Pardo, makuyag da himinang sindaakan sunat. Yadto bang harakan. Bang haliangan, buka hamul ka sintuhan. Umapuk, iwan lumayo, iwan maghali. Fiha khalidun. Temporaring karayawan nila riyadun nga. Kakal tutug sila kasanyangan hadlaw kanakan. Amuyad to mga anak ka po. Imbiyay ta kato tanin. Maita sila yadto na bihadto. Ala tarikatil Quran. Wala sila miutas. Daing ha. Quran. Amin biyay sintuhan. Ittabi'ul mursalin. Akaraniw sadya in mga kanabihan iban karasulan. Aula-aula na in kahinapusan nabi iban rasul. Sumunod pa ayat. Wa id akhajna misaka bani Israel. La ta'buduna illa Allah. Ipatumtum habanu Israel. Ipatumtum kato tanyo imbanu Israel. Unin ipatumtum kanila janji patuhan. Aun janji nila patuhan. Aun janji sintuhan kanila. Wala nila iyakan. Kaya sabihan ipatumtum kato tanyo papahaliun ha Yahudi iban Nasara. Mahita yaddo. Janji nila patuhan, wala dayakan. Nabiya din na bang janji pataw? Kuno yanin janji yan. La ta'buduna illallah. Ay kamu magtag-ipon. Dugay. Malaingkan tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'budu illallah wahdah. Yakin number 1. Tuhan. Tunggalan niyo. Yung pagtag-ipon niyo patuhan. Yan Tuhan. Pag-iman. Imakauna. Panauhid imakauna. Hikarua. Wabil walidaini ihsana. Puasin pagtag-ipon niyo patuhan. Pagmarayaw kamu parwa maas niyo. Mga tuhan ni Yahudi sambil padlawin. Pangyabutan ni sing kalaas, himugit ni maas. Pero mabaya doon na bahay. Pangaan tao, mag-ipat. Masasaw kamilong na si maasin. Janji, pagtag-ipon kamu patuhan, iban parayawan niyo, antuh sinu ilal walidaini ihsana. Pagmarayaw kamu, simpagmarayaw bukun kabayaan niyo, bukun taliun niyo sa pagmarayaw kamu, parwa maas niyo, akaran niyo kabayaan sintuhan. Ikaruan na. Ini katu wajil kurba. Pagmarayaw kamu, pakampung niyo, bukun kamu mangi kasuddahan. Kung kamu mangi kasuddahan na kampung niyo, kampung niyo rin kanina niyo, kampung niyo rin kanama niyo, kampung niyo rin pagpiyamikitan niyo, kakalito alin dahon da magdayaw bakay niya. Indayaw mo habakay mo, bunga sin pagmarayaw mo pakampung mo.
paus bawaris mo, dahin kan ama mo, dahin kan ina mo. Huling zaman, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Ali, ing kusog sin syaitan manasat, malasain tau habakay niya, rin kan ina niya kay ama niya. Malasain tau habakay niya, rin ha anak niya, dahil nga pangtungod niya, dahil nga lasya niya. Ito kaya, nayari na hamasan natin. Diha akan im magbakay. Im mataod bakay, mataod karayawan. Sana misan na mataod bakay mo, wangway na kampung mo. Di mo kaya nga tanim pangtungod. Ipanuisoy mo, pangtungod ko sad tulong na. Sa kuripot, mangi kasuddahan. Kaya kain alta na mo, kaya kain lupa na mo. Gaman umasupot ko mga temangod. Makajarihan da kanyon dito. Pag-ulong ibang paglasa ing kauna. Nain syaitan, pagkabiyay ta sintuhan makaunin pag-ulong ibang paglasa, pagdugal inibutang. Ay nga sababian ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, naaso mo sinamo, kaya Rasulallah, hindi ako ilmu. In ilmu hindo kanya, la tagdab. Ay sadya kau magdugal, ay sadya kau mag-astur. Naunang ganti, mahingat kau manglasa, iba mahingat kau palasa. Bukon kau magpalasa, hinangay na akan sintuhan na paglasa. Ay kau muhong aliasa mo, karayawan din kaniya. Tahangkan mo si aliasa, kal na daakan kay mo sintuhan. Kal na tutong basan kay mo bukunding hataw liasa mo. Ikaw lima sa iwan sin liasa mo, di kau makaril karayawan, di na siya makaril karayawan. Tarawa, bang kamu naglas sa kabayaan, natiranan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ikaw rin hatuhan, in siya rin hatuhan, in dirihilan din Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan Tuhan. Ayarin janji. Janji ka to, lasahin kampung. Subay kau marayaw kasudda na kapung. Maingat kau mangampung. Maingat kau manugsog. Bukon kau maingat mangi kasuddahan. Subay kau mapatian. Na, hikaupat, wal yatama. Pag marayaw kau ha mga tao ay na ama nila, in ikaw taga-ama. Nalong mo sali-sali kami ni Iloilo. Na, classmate ka mo, pag marayaw na kamo karuwa. Ay kamo manuhul-tuhul patuwa. Uy kamo kaya pasaran. Nakawa, agad sadya kamu sing kabayaan sintuha. Pag marayaw kau, atau ilo-ilo. Ini kau taga-amain siya way. Pag marayaw kau kaniya. Bang kau nagmarayaw kaniya, kawasasin tuwanin dunya, kawasasin tuwanin adlaw akhiran. Tuhan ay magbabaya-baya singkatan kauunahan si manusia. Uno pembeta wal masakin. Pag marayaw kau mga miskin. Mga anak ka po, into nasabot, kampung, yung kanina mo, kanama mo, pagpiyamikitan, iwan si mga yatim o ama nila. Iwan si mga tao. Barhadat. Miskin o pukara. Janji yaddo.
Sumunod janji, wa qulu linnasi husna. Pag marayaw kau pakataan manusia. Basta manusia pag marayaw kau. Dahayang kabayaan sintuhan. Sabab, bukon kamu pia panjari magiluhala. Bukon kita nu pia panjari magigili-gili. Pia panjari kita nu maglasaliasahi. Di manjari marayaw usog kataan. Di manjari puti kataan. Di manjari sali-saliin taud. Dayahan kataan, bangoy miskin. Ayan tuan. Nah, wa qulu linnasi husna. Parayawan yung pangadatan niyo magkahi. Pangadatan kabayaan sintuhan bukon, pangadatan sing nakamu, pangadatan nila, pangadatan ni hiyamok na sintuhan. Addasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, addabani Rabbi, fa ahsana ta'dibi. Hinduan ako sintuhan pangadatan. Yakad kumanin pangadatan hindu ka ko sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mahal ka ng dunya ini. Iban sinluon niya. Ikari nila parwalima kuri ko pagganting kabayaan sintuhan. Dahil nga sa babian mga anak ka po. In pangadatan bang natuiha ka ding kabayaan sintuhan na pangadatan, dayahan kau harwa. Dayahan kau mataudsin, dayahan da kawaisin. May tayad to. Apabila kau miyakad sing kabayaan sintuhan, unu-unu na atulan, iyakad mo, rinan la fakra. Ikaw na indayahan di mamiskin. Maita. Inna Allaha ma'al mu'minin. Inna Allaha ma'al muhsinin. Na Allah subhanahu wa ta'ala kalasahan niya. Tabangon niya. Kaulungan niya. Yung mga sila nasabot ito. Ang paamuin kita niyo magtabang, magulong. Nabangawon makapagtabang. Nabangoy na. Ang kahalan na to, biyasin domo. Ubus domo sadlaw. Hikarwa kahalan na to, biyasin dagat. Ubus taob, ubus hunas. Di man jari taob sadya. Kaya nga sabab yan. Kaya baitaan kita niyo sinallahu ta'ala. Sinjanji ni, pag marayaw kamu patao, kabarang si manusia. Mukulong mo, kami marayaw, kamu mangi. Ayan. Pasaplakon na ito yung kabayaan sintuhan. Na, uno pa yan mga tuan, wa aqimus sala, janji. Naraak kita niyo magsambayang. Sinsambayang makalimahang karumang kaadlaw. Puno pa yung janji. Wa atudjaka. In kamuaw na ang pamabot na tupungan pagjakat kamu. In kamuay pag-usaha kamu ang pagkamu makajakat. Na. Wa aqimus salah wa atud zakah. In mahuli. Thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Mahuli. Rafadtum. Di niura agarunin janji adto. Illa qalilan minkum.
Tiyo da imyakad. Aminday ng bariman. In majority, in kamatauran. Wa antum mu'ridun. Nanay ko, iwan simulang. Tiyan ko rin kabayaan sintuhan ni malup sila pakabayaan nila. Mu'ridun, siyulang nila yung kataan kabayaan sintuhan, iagad nila yung kabayaan nila, nag-isun-isun sila. Mga anak po, amuyad ito yung janji. Ipatumtum ka ito taniw. Nangakal patuhan. Paayarun kita niyo, pahaliun kita niyo. Wayroon. Bang janji na patuhan imakkal na. Meron na yung janjihan tara sinuno. Dahil nga sabab yan, in Yahudi wan Nasar. Hita na tiyugila na sinallahu ta'ala, walan tardaan kal Yahuda walan Nasar. Di kumuyag kaniyo. Di magrida kaniyo Yahudi wan Nasara. Sehingga magad kita niyo sing kabayaan nila. Mga anak po, manganal kita niyo marayaw. Sinji matuha masa na to ini. Pataon na to marayaw yung kahalan. Ang panatudungdungan pa marayaw. Na imbari manusog. Iwan bari iman babae. Nasalamat sila riya dunya. Iwan masalamat sila adlaw akhir. May tayad to. Aung kanila sifat anna Allah radin anhum. Aun hinang nila, inhinang nila. Kakuyakan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Apabila siya kakuyakan na sinallahu ta'ala, payarjukhu min haysu la yahtasib. Kakausan sinallahu ta'ala mag-anughara kanya rizki, hari niya ka na naman. Mga anak po, mausin masa-masa natin. Kabayaan niya ka na naman. Na, insipat si mga bariman, amin nasabot yan to. Iagad si bariman. Imbukon bariman. Mu'ridun. Simulang, nanaykod, iwan simulang. Ampay bariman, iagad nila. Number 1, iagad nila. Kiyag napaka nila yung kabuhi nila yung kamatay nila pakabayaan sintuhan. Di na magkakunahan intuhan karayawan, sila'y magkakunahan. Habang man makadsadya sila, ta'atullah wa ta'atul rasul. Na, maksud nagparain Tuhan Nabi Ban Rasul, supaya mataayunin atay sintao. Supaya mabutok yung pangatayan sintao, supaya mabutok yung pituang gautabaran nila, himinang tumaalok pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mag-agad-agad katan, biasin pag-agad-agad sa bahaya. Na. Unoy pa, inikarwa. Al-amin. Suway aun pagpangandun. Dahil nga sa babian, Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda siya. Uning sabda niya, in kuntum tuhibbuna an yuhibbakumullah wa rasuluh, fahafidhu ala salasi hisan. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, bangka mo mabaya. Kalasahan kamu sintuhan iwan sin rasul niya, ayarin ni iwan palihalaan yung itu ini.
ayaran. Iwan palihalaon. Inday diin. Inday nga Tuhan, amin piya sampay sinabi niya. Ang pendeng katutan ni Uy manjari ayaran. Di ka ayaran. Bang natu ihayaran. Inday nga Tuhan, amin piya sampay marikatutan niyo, naraak na nabiban rasun. Kakausan sinallahu ta'ala, palihalaon kita niyo, day nga dunya sambil padlaw akhirat, sabab ipon niya kita niyo. Bukun ipon binsanaon, bukun ipon hinaon. Tak piyawid. Uno yan tuan. Sidukul hadis. Sidukul kalam. Ay sadya kamu magputing-piutingi. Duara. Usog ibang babae. Ayaw sadya inusog mamuting pa babae. Ayaw sadya yung babae mamuting pa usog. Aula-aula na ayaw sadya kamu mamuting pa Tuhan. Ayan Tuhan. Naindagbo sim paglingog adun niya ini nagputing. Dahil nga sabab yan, dahil nga mga sipat. Dahil nga mga pangadatan maig, hakusog sin syaitan manasat. Magputing ang kamatauran sa tao. Hindi da mamuting barima. Bangita, lasun sinhinang niya. In pagkaumbang takalasun, way kumaon. Iinuman mo, favorite mo inumun si mahinaat, kaya tuan sa jasing kalungat mo, bukun pakalungat sing kaibanan, iniinumun. May kan kalungat niya. May tanyari inumun. Simbukod na mga lason. Sababisin mangi in pagputing lason. Sininang maray. Inbar iman, tatasan niya to di siya mamuting. Usuun sin syaitan in panasat niya bang manyaon makapamuting. Sayan tuan. Sidkul hadis. O sidkul kala. Yung mga tauri magputing, makalamud siya kanabihan iwan karasulan. As-siddiqin. Makalamud sila hakanabihan iwan karasulan. Mga anak ka po, ilingog hamasa na to ini. Hamuk din ang mga sabab. Nagputing na wali abibila. Bariman usog, ibang bariman, babae, palihalaon nila, indila nila. Nalong, ay, tulong na magpuputing na magpusad to bariman. Ay, bariman balong niya. Ini karwa. Adaul amana. Magpangandun. Ayarin ni umarayaw yung pagpangandun. Amasa na to ini. Kabakanta niyo, aun ama di mangandul anak. Aun anak di mangandul hamaas. Aun usog di mangandul asawa. Aun babae di mangandul habana. Ingkusog sing syaitan manasat. Hikarwa, iyon yadto. Bang naigin amanat, way na pagpangandul, kiamat, manasing kiamat, nahalubilo na sa inimasa na to yun. Apabila rin na mangandulin ama na kalumba ay halubilo siya. Apabila yung anak di na mangandul hamaas, halubilo siya.
Apabila inusog di mangandul asawa, di mangandul imbabay haban na. Dahil ha mga sifat maig. Bang nila ri akarunin janji nila pa Allah subhanahu wa ta'ala ri nila ayaran. Magputing mintaw. Naunin puting. Yahdi ilal pujur. Itayan doon. Manganal kita ni umarayaw sinjimatu. Mig kita ni uring adunya. Hataw na sa sakit ibang bukon kugdanan. Na ini katu papaayaran sin Allah Ta'ala. Tadi hadisin Nabi. Husnul jiwar. Ipaparayaw impang daig. Aun pang daig kampung mo. Tuin hak. Isa dua tu. Aun pang daig mo. Bukon mo kampung sa ang kaarama mo. Duain hak. Aun pang daig mo. Bukon mo kampung. Bukon mo ang kaarama sa manusia kamu hambu. Bang yadto kaya to na isintao. Bang siya marayaw magpangdaig, papasunsin tuhan indusan niya. Itani yung mga tuhan. Na murah-murahan. Bang man kita niurid tuhan mga sipat. Nasabot kakuyagan kita niusin Allah Ta'ala. Dahil di dunya, iwan hadlaw akhirat. Tangkisan na to yung mga sipat. Yung mga sila. Nangakkal pa Tuhan, Yahudi wan Nasara, iban, naggulal pa sila tao marayaw, iban, bang nila kakausan akkalanin Tuhan, malago yung pangakkal nila, ang mga Muslimi. Natubtub na rin to, mura-murahan. Ayaw kita ni umutas. Di nga ba ita kato tanyo, sintuhan tanyo Rabbul Alamin, laway rin nga panghindo sing kanabihan. Uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, inpito ang gaw tabaran na to. Pagtaayunan na to. Pagtayakkupan na to. Ing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amin piara ni hakanabihan. Iwan hakarasulan. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala. At-tawfiqa was-sadad. Wa an yaj'alana minal faizin. Wa an yaj'alana minal makbulina fid dunya wal akhirah. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi